قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني. Biz aralda жүрген Müslüman mutağalar, çınırı Müslüman mutağalar mı uşu insanlar uşu jere gelip oturat tatkandan tem görüşüp hazırkı zamanda Türk boğana bir taraf gülbögen zamanda mojerce montup bağırımızı çakır atar. Çın aytkana bular insanlar sizler hiçbirinize tanımaysızlar, jana hiçbirinizleri bu insanlar tanımay. Bırak bağırdık ne? Allah'ın razı için biriyip, Allah'ın razı için şunday gerekli, meyrimlilik çıkargan Ramazan ayında sizlerge Ақтасылса жай отырап, анда мен сөзі берейін. Келіңіз. Сейде, сон формацияның жетекшісі олам. Барыңыздарды келген Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Барыңыздарға келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Құдай Тағала барыңызға денсаулық, үйдеріңізге бақыт берсін, шын денсаулық, ұзын өмір берсін, өміріңіздер ұзын болсын, келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Анда біздің жегаліңізге söz verelim. Arkadaşlar, bugün sizler menен ушул Рамазан айында чогуу ачып, колуман келишинче кичине болсо дагы жардам берип, ушул жерде отургандарыңызга, отурганыңызга рахмат. Аллахыма шүгүр ушул күнгө жеткизгенине. Мен сиздерди үлгү алып ушунча жылдан бери жаныңызда жүрөм. И дальше Аргентинага окшоп чоң фонд ачкым келет. Аз болсо дагы жардам берип, имкан даражасына жеткен аракет кылам. Кунам розоңузда кабыл болсун. Рахмат. Аты атаса куду сүймөттей, адамдарға рахмат айта албаған адам эч качан Кудай Таала рахмат айтпайт экен да. Баарына шүгүр кылган адамга Кудай Таала берекени да, жакшылыктарды берет экен. Мына эжекебиздин дагы колдошуп биз көп жакшылыктарга себепчи болуп атабыз. Эжеке, Кудай сизде. Теңиз. Бул ийгит Рамазан күндөрүнөн кубат берсин, баары жакшы болсун. Ошол бизди чакырган ушул көп иштерди кылган Аргенге, Илим бактын жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Ыраазычылыгым менен көңүл толуп иштейм ушул жамаат менен. Аллах ыраазы болсун. Жакшылыктардын үстүндө жүрө берибизде. Баарыбызга Аллах Таала денсаулыктарды берсин. Рахмат. Рахмат. Салам айтабыз. Дайым касиетти куттуктайбыз. Касиет молодец. Куттуктайбыз. Жалпы суроо. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын акыны кайсыл сахаба болгон? Жооп тура. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راق بيني وبينه بلاد. وبيننا معاد لو احنا بعاد قصاد عيني في كل مكان وكل حبيبي قصاد عيني هوايا كلام قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل